Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di atas mobil pikap. Akibatnya, pemuda 20 tahun itu mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Pemuda 20 tahun berinisial A ini babak belur usai menjadi korban penganiayaan sekelompok pemuda pada Jumat dini hari. Korban yang mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya hanya bisa terbaring lemas di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian naas itu terjadi saat... "25 years in life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real